Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag kuyog tamanan nagpaspasyal ita dito'y park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimpin na tagta. Uray siya, nakaragragsakak no agkuykuyog ta. Umay ka nga raw din, ituloy tan tagpasyal. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papanantag. Adi ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdaga ang mat ngamin ti panahon. Agyaman na kanalin. Katagyaman nak. Gaputan na kasarita kamatlanyan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma akumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Tadamat namnamak di tapusom. Kuha Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto arit na. Awan parigot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan kaunay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. So apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto arit na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan kaunay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlaw talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jak ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay ka. Madlaw launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la kuma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la kuma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din niyo ti panagtalekyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman ak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tumanan ti panagin ni storyata. O sige nga ron, agtrabaho tan. Ang mga numaungtan ta. Oh, Alfred, adda ka matgayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada pa panan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Diyak ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngaming sumgar adot-dot ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ni Jonah agayim mo, asaan napili? Saan mat Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay kang rudan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito Nagatang yo ka di aminan nga agasyo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yo ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo say day di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumba nga nakaw. Ay, wan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat may asaganaan anaimbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngam di yo ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta naman nakagigtot mo, Annalyn. Anya kamutin manang. Apay akilaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kilaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na. Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga iayatem. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagtadtad ti luwam. Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw. Isardeng mo ti panagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day ito'y laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok nga agayat iti sabali. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko ito dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamatan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kadi iti gayam ko? Wala ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kayat ka apara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyaman no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko ti gayem mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton ti gayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay baganday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumain ton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet na nga ron. Kuma, adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog kadakwada. Ni ko ma-Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang nga rudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror day ti amon. Nagpigsamat gayam ti todo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tayo ton madamdama. Agpasyar tapay dito'y mall. Bueno, mapantagid din nag-dinner. Oh, sige nga rod.
Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatiag pa siya. Hello? Ha? Adda kayo maggayam dito mall. Imagas kami kini Gemma dito Kaputa nagpiksamot tan titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Di tan singaan ti pa nag-date da. Saan kayo mat amakasinga? Ala, pag-ururayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid di nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa, kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapig sa atudo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa latnamat ti todo. Naimbaglakit din. Taad na to'y dakil apayong ko. Ngam, ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa na gabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panang nagpigsa lang arudan di tudo. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ang nailabosak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron. Iso ana ilabos ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan. Kanay, ingkag sukatan. Gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom. Taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din. Ingkag di gusan. Tapno saan ka ang maopran. Katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kaya't ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapagna, sakbay am adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may at tirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonakan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam nakuna ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonakan Alfred iti hotel. Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbeng agkaturog da. Gaputa saan da pa'y met nga agasawa. Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang amaam mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti ammo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaitan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rudan, maturog tan. Bye, good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga Rudan, maturog tan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputan napigsa ti tudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor lang ti lugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Hangem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugain tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan. Apay ngay may kapay lang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga minakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah,
ipatpatag ka unay. Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Isuasaan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibagat ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn, gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rod dagitoy, amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alfred, apay nga inarakot na. Ibatan na kuma. Kung ako nung sarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka ngamin unay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton ijiseled mo ha. Diyak ngamin kaya't ang makaaramid ta itibanag asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga, ha? Sapay la ko, ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat, adakkel ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang ngamin kaya't ang mailawan ta. Laglagi pam, ado pa'y dagiti plano ta masapol ang matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado, ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kasta akmat, Alfred. Kat kadwa ta ti Diyos iti amin a plano kan arapaap ta. Ay, Rabin. Ngamjak mo't na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel? Anya nga tanter aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalas ti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang ter aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay agkuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, adimot nga rod maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo ngam iti siya. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka di? Saan ba? Kunaklakit din no agurigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? Tuy pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Iso akasta ka. Sigod matakas, Jada.
Ngam sana day ti pakasaktak na unay. Kat, anya nga rod. Ibagam atap no maawatak. Masaksakita na. Kaputa naturog day ti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Kapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya ti parikot mo dita. Amangan no. May lawanda. Kat inton bigat. Ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patsyok, asaan ang mapasamak dayta. Amo tayumot anatak ng ababae ni Jonah. Kat patsyok, adinan to aramidan dayta. Gaputa saan da pa'y anak kasar? Saan man ngamin atila pang panunutem? Ala, ingka kat aginanan, gaputa ang mga nabannog kalaeng. Good morning, Jonah. Good morning, mat friend. Ay, medyo naladawak. Tanapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta, ti? Terabi iyo ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, so tilanak manan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag amamalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sapay la kuma, taigiyan nak akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, ket dayawan ka, gapo iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo itang agsapa? Way, anak ko. Kitagyaman nak Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng dita ti kanan kan meriendayo. Ipapudot yon tulangan. Way, anak ko. Ngam saan ko man arumbang ay naramid mo amin dagita. Gaputa ka ba ilakpay mait? Tapno adda ko mamut exercise ka. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no adu ti trabahon nyo. Gaputa ang mga nukumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan mat siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta ang mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakes ang mapasamak kanyak. O sige nga rod, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa damot cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka kadi mo pa nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobuatam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakitanak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagak ka asarda nga mon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay tigayim mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak laang asumrak ita. Ngam, sigurado ka kabailam. Wen manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Lumabasak pa'y tata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Ngam kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ah, ay ko ngamin tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan samait balasang ko.
Kasanoan adlaw na. Ay, kwa, saan tata? Adala ng kagat iti matak. Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akarkaro amaladaw? Datapay lang ang tiagidan ang mga daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka no emergency di balayda. Ay nga nga taki sumarunong nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apay adinak matlasong bata nan, Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ah? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensya kan. Ada lang aming pampanunutak. Apay, ada parikot mo? Ah? Ay, awan. Pasensya kan. Adala na ladip ko. Iso adi ka na sumbatan. Ang, ay nga di bagbagam? Kunak, duwata pay laang nga agidan ang mga daw, gaputawan ni Gemma. Ah, ay uwan Sige nga Rudan. Mangantan, tapno saan ta amala daw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gapot tayo manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Kat duwa nga aldaw na ichay. Katwan Annalyn, awan mat aramidag. Ken maysa, agpagayam tamat. Isong awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga Rudan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ang nalawa mo. Wen O sige nga Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam, riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gapota kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Ang adaman pa'y gayam damagag. Anya dahit na. Sapay la ko mata di nakagura Di mat, agdat-daton kan ka ni Manong Ramil? Awan. Ngam. Awan mat ngamin riknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na singpot. Ngam, apay. Ada ka di sa bali nga ay ayatam? Kwa, Gemma. Oo ala, saan kan apilitan amang songbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar ngay mayak. Wan, ading Lorraine. Kat maragsakan na, gapot adda kamot dito eh. Uray siya kamanang. May mayat ngamin no adam-am mo. Wan nga Rod, umay ka. Intag tugaw iti labi ti hotel. Dayta no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin ni storyata pa'y Madamdamatan ton ang mapan iti pagturugan tayo. Saan na bale? Agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, una yan. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nagasat ka kan kuana. Tanasingpat kan nagagat. Wen, pare Ramil. Isungarod nga an nadak ti relasyon mi. Gapot adyak kayat ang mapasakitak. Ang mga numapukaw ko. Kat dayta ti banag adyak kayat ang mapasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga inayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag nga minan agdat-dato na kan kuana. Lalaingam apare. Anya ti mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta adda plano yun kan ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam iti sam ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taaddamat ka imudingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka no ni Annalyn ti maasawam. Nasingpet matlaeng dayjay akas kini Jonah. Dito'y kapaylaan sila, Gemma. Inaklabi it agdigos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang. Ngam, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, inakagdigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na.
talaga ana urnos iti amin abanag de jay agayim mi ni Jonah. Aguray ka. Kanya da ito eh. Basaag man. Diary? Saanan? Diary mat gayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Natanagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Gamjak agpadlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito'y salas, friend. Pasensya kan nabayaga ka nagdigos. Naburing ka anang uray kanya. Saan mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga rod, agsukatak labit agar mo sartanton, tapno makapantamutan anasapa iti opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla jak makamove on iti nabasak itay. Jak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya langan ti marik na ni Jonah agayam mi. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritom amakan. Wen, Annalyn, di nakmakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di? Apay nga rod asaan ang mapansin ni Alfred ikinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan, tapno makapantan ijay trabaho na. Pasensya kan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabi Ay, nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Adda ni Gemma, iso adikan agdanag may papan itiday na. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabi Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. May bag-arabiim, aling Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damot gayang bisitam. Okay lang, manong. Nasaya at kit di ate may ka. Tapno mayam amo kakankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukan ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la kuma. Tama kapag siningad ta. Padyak akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat kamat a tao. Uwan, Gemma. Nasingpot kan nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itatana ka pa naman tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain ti ayat nga idardarirag ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot tan sungbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sungbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpot ka na saya at ka at tao. Kan napanagnakakmatan, no kasano ti kinapudno mo kanya. Isa sige. Uwan, Ramil. Aklo na konti dat-daton mo nga ayat. Agpaiso ka di tinangag ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kayat mo ka di nga ibabawi? Ay saan Kakaisuna analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Taag kasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay,
Amom, no kayat kun ti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak. Iso nga inaklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman tirik na ni Alfred, taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmat ni Gemma iti balay da analin, tapno kaduan na ti balasan. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn, kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil, tapno mailamang na ti pudno amarikrik na na. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Annalyn, kunak man ay ayatan nak, iso nga inaklunak. Ngam, apay nga rod, adi mo pa'y kayat nga kasarta. Gaputa masapul am-am-am mo tapay ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabaw yan tano bilang. Enjoyin takit di ti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay saan Sige. Bayam, saan kan apilitan no talaga adi mo pa'y kayat? Kat pasensya kan no insingasin ko adagos ti panagkalaysata. Nasayatad da kan, Gemma. Ada good news, anaamwak ita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak kamatan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayam ta. Ay, talaga naragsaka. Gamin, agayan ayatan da Manong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay. Nakaragragsakak nga ron. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw mat dayto nga inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat ba't lang, no baybay anta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na ta noon unaan ta. One friend, urayan tangarod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada ni Manong Ramil. Apay akas to'y diriknak. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil a lunch mo. Atoy Anya? Ngam aping imay pala nang yag. Ado mo ti mabali na pagkatangan dito eh. Apay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam saan arumbang aramidan nak ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kwa na no kasya na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na ti kasjay. Ngam di mo mat kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayo ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay kasya iti reaksyon ni Gemma. Kasladam mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid.
Adapay ngamin pagnak, sakbay nga agawi dak. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman, maamuan yo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno dahi ta Alfred. Aywan kayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor da agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayam lata. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Ah, sige nga ro, Gemma. Umuna kamin kini Jonah. O sige lang, sana bale. Ado pa'y ti jeep a pagluganak. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam tipod no arik nam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat rumbang laang agbalinak ba't nasayat kan ka. Talaga adi ka maawatan. Anya ka diti kayat mga ibaga. Pakawanan nak. No jak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silid mo. Anya. No kasta. Amo mo di. Wen, Annalyn. Kat naklaatak iti dayjay anamuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Jem. Di mo ko maibagbag at may papaniti da ito kini Jonah. Sigurado agurang anak da ito. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gaputadyak kayat amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo para iti dayta. Ngam, masaksakitan ka saan ka di? Aklon, ngam kabaulak nga ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kayat amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ay ayat. Sigurado, masakitan mat dayjay no maamuan na dayta. Kunak ngamin no maibawing ken kwa na tirik na no aramidag ti kasta. Ngam, saan madgayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nuluklok ko am lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidag ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidag ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pang namnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom taman kit di. Pangliw-liwak iti bagik. Apa yan, pare Ramil? Itamang pa nga ginom ka. Adda ka di parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Ngam, nasakit lang tinakam ko. Tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta pare? Puno, inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapudno na. Siipud na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kayat asuko na kadi opisina da. Iba inaksa, gaputa may saak lang nga manalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ay ayaton ni Annalyn ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan? Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil kan ni Alfred, tapno aginumda.
Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend. Kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kani Manong Ramil. Gapoy ti kas di adjar na. Ay, no amumla ko matipod no mapaspasamak. Kaasi mo ti Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas jay ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to akasarita. Ngam no siyak. Mabainak ang makisarita kan kuana, may papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Nuan niya tipod no ariknam. Iti mano abulan a panagayan ayata. Diyak pa'y pulos na rin na ti kinapatagkukan ka. Marigrigatan akon. Diyak la ko man agtagtagari. Ngam talagang amin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngamjak mat inggagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayag kan ngagdatdaton kanyak. Impagarup ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan kaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yung anak mo ka. Nga manyangay nga ron. Awatak latan ti kinapudno. Kat agyaman ak. Gaputa inik kanak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno a panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil manang. Kasano da ito yan? Nang pasakitak iti tao anak kasaysaya. No anya nga minti inararamid mo Yung anya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay lang ko mata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Gamapay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Iso akas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asaan ada kayo ti agkagasat. Patibkaram ti rignam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapo iti dayto ang napasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Ala, gusto daytan. Itulod ka ng balaya. Nabartag kan. Bebe, anak pa lang, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatak. Kaya't ko ang malipatan ti saam amarikrik nakita. Naimbag ngagsapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidom dito'y balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay matagayam. Ah? Sige nga Rod, sumra ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan ti Rignam? Okay ka kadilaan? Kinapudno na. Makunkonsensya ak gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na saya at atao ni Ramil. Patsyak ang makasarak tumatlaang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag maipapan kada Annalyn kan Manong Ramil?
Ti kadi panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta. Manupay la abulan ang nagkarelasyon da. Ngam nagwin na swasdan adagos. No, mom lako ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin na swasda? Ah, ay saan? Jak amo no apay. Ay, no kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nga agdamag may papaniti dayta. Kasla ngamin nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanon akas iti sigod nga open ka data. Jak man amo, ngam nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dajayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag lunch. O sige nga Rod, mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga Rod. Oh, Annalyn, ada ka man? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, ka. Sumra ka pa'y. Ka, agtugaw ka. Agyaman na. Dapat agsakit di tigagaram Anya ka di dayta Alfred, pakawanan na ko. Namjak king gagara ti amin. Apay nga agsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary tinaud-udi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupa inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kenkwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sang aldaw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggen tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak ing gagara ti amin. Jak maawatan, Annalyn. Anya ti kayat mo asawen? Diyak ko makayat nga aklunan kan ka ti amin. Ngam nagtagsan ti barukong ko. Diyak ka muna niya ti aramitek. Kayat kong aklunan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranak. Nasaya at pagayam ni Jonah. Diyak kayat masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Lupay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod mo. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay lang kumata maawatan na. Sapay lang kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklunak kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, jak amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasayaat, kasarita tanto, tapno maamuan tano apay. Wen man, madanagan namin para ka ni Annalyn. Nasaya at agayam dayjay.
Iso arumbang laang nga agbalintamot anasaya at kang kuana. Day tati si Bubo kalaki ng pudno, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ken ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa Jack kaya't ang madatangil ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ki amin. Jack amuno niya ti sawak. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arik na. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Ngam agpatinggalang dito. Sapay la ko matadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack maikari da ita, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kan kuana. Kasta ti kinapudyak iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan kuana iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangaasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't nga mintin bagbaga nga umay ita. Apay tatang, kailiw mo ka din yung manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako nakon, Lorraine. Nagubing meten ngay ni Annalyn nga agbalin amay kadwa nga inayaw. Katawan mo't dakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduaan dakmeten nga agkabsat. Panawan kayo man laingin dito isalas. Hala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Adto'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdagi ti matam. Nagsangsangit ka kadi? Jem, Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na ti limad arik na kini Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklunan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid ko dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayibkas ti pudno amarikrik na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklo na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak langit di maaklon no kaguranak ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga ro ti plano ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Ngam, agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan kuha na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Ka ba alam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga daytoy nga ramidag. Ngampat yaman wanasan. Tsak inggagara ti amin. Tsak inggagara ni Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apay kasta ti panangkit kitam kanyak. Handa ka dinugit iti rupak. Takas taunay ti panang parang mo kanyak. Awan, ngam adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Ti sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Ne, apay mo't analagip mo mananday ta. Umay ka man gid di, yung taginom. Pasensya kan pare. Ngam adapag nami ita kini Jonah.
Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang. Agmay-may sakman, gaya man amapan aginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana pala kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang, pare. Ayun na. Makapaapal ka mat. Kuma, adan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linutok ang masida? Kasla saan ka mo't ang makapangan? Itay ka pala nga nakasango dito lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan data nagbasit ang makan, nga inkargam dita platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito'y park, Alfred. Kasla, adapay si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kandakkel a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamuan na ti kinapod no may papan itigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Ay? Anya itayan ti bagbagam? Anya kamot ton. Itayak pa lang asumanao. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali ang pampanunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Nga mamom, ad-daga mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkidil kamitin. O may kakid din, ituloy tantag pasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y puso. Mamati akmot keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyartan. Adupay ti kayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agputno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali ti tigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo ti turong ti imatang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramid mo. Man, Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdengdengag. Idi imbagam tiriknam ka ni Alfred. saan man ang nilang Alfred tinang ibagat. Mabutangak ngamin ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramid mo. Pinasaya at ingkakasarita ni Jonah itamot laeng. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na pud ning tigayem mo. Nga oray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no dua kayong adda dito eh, iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Isong inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatagsakit di unay ah. Gaputa oray la inawis nak dito yung restaurant. Sapay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred. Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Ah, nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya idikalman. Nakunana anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Ima ije balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta? Wan, Alfred. Aklunag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik na nakan ka. Nakunana kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ron ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribu ka nak.
Amkak nga amangan no gumura kini Annalyn. Panagkunakmat kit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti maipapaniti daytoy abanag, Alfred. Di kag danag. Awan planok nga agilimot kini Jonah. Nasayat nga rod no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adda nga agsakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam urayam labi itain. Danda ni itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita? Isong adda ka? Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam lat nga ruden tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatektekan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayak latan ni Jonah aging ka sumangpat. Ay, nasaya ata si mangpet kan anak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan mo't saritaan mo ita, Awan mo ti imbagbaga na. Ingkalatan ka sarita. Sige nga rod, tatang. Ingkay ayaban ni Loren, taas ikaswa na dagiti ginatang ko. Tay nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibaga na kanya. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Ingkalatan iti ayan ni Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wana ading ko. Pasensya kan ano nakasinga Saan mat kit di, Manang? Apay ka di? Kayat ko kumaasaludsudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di mo laagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di. Wen, Manang? O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman, nak. Ay, sapay la kuma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. May batan ng tigam na. Naimbaglakit din pala si Poco. Basag man. My first love. Ha? Ay, ituloy ko basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pudno ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan analapdan ni Annalyn ti riknana, kat inaklon na kan ni Alfred. Ti pudno ang marikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na.
iti maysang aldaw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah, tapno kasarita na, tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. Nukas na, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay nga gamuti dayarik. Iyag mo kanyak day ta. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. No, kasta. Nabasam ti dayarik. Juan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka, kasta. Katjak ing gagaraan ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapod no na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kaputa dyan kayat nga ilimat kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mang riribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy ti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus uyak, kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awan da ka sa panggap ko. Diyak kayat amadadahal ti panagpapagayam tayo. Anya, Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay ang nagbutang nga kamangibagakan ka iti may papan iti daytoy abanang. diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka nak. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amoyo gayaman, namdiyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasyak pa yan ti ayan ti bidot, kasta ka di Alfred. Saan akas tati kayat ko asawan? Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Jak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamot ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Panunutem dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ing gagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalat tatilinaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na, friend. Baliwan tayong tulang ti agsasarita, inton agkalman tirik na. Huwag ngagpeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama kan. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit anak laang. Gapo iti namuan na. Agbaaw tumutlaang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko mapakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamot ni Diyos. Diyak ing gagara ti kastay anapasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadahal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maornos tumutlaang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Isu apatsyak ang maawatan da kan tumutlaang. Che, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to taimisam ita nakita na ka. Amo kapakitang tao lang, Dayjay. Ngam kinapudno na, traidoran nakto kat agawan na tinobyo. Anya?
Jonah, saan mo't siguro nga ramidon ni Annalyn ti kasta? Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Jonah! Agsubli ka ditoy! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat ngay naramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputano ko manapudno ka agayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan, John. Noon nakabasulak man, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday lang ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Maramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan kong imbagbagakan ka. Gapoy tilimad a panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko day ta abanag. Katap no agsardang kan nga agpampanunot iti madi kanyak. Aramid ako niya niya tirumba. Sige, agpakada akon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naklaang ti puso. Nga maasya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangat nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpat ka nasayaat ka at tao. Sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumatan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigod a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kun ang makit-kita. Kat, papanam nga rod itan ngay. Ada ka din umakaram? Planok taga abroad, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan amalipatak tiriknak para kini Alfred. Ay, una yan. May kawa ak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ni amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasamak. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman ading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pa ilan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Nga mabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalak mo ka ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutag akasarita ni Annalyn. Katsapay lakuma, taag sublin tumatla ang itisigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi naragsak? Gapotag paspasyar tamanen. Alfred, Adda ka di parikot. awan, ngam, kaguran ka di. Itian niya kumaga po aguraan ka. Ngamin, gimura ka ni Annalyn. Gapo itilimad a panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbao tumatlaang day taaguram ken kuana. Patsyam ko mati bagbagana. Gaputa siyak amis mo.
Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na. Nalabit at talaga adi namat inggagara ti amin. Wan, Alfred. Katsapay la ko nga. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsak ang mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanyak, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga analin. Mamati akit idayta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man ngam apay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputam mo kasangitan nakmanan. Saan ka din nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka kumamanglip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayim ko. Kat idawdawat ko. Asapay lang ko nga. Tadumtang tumat lang ang tipanawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti Deja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn dayjay? Apaya sa bali mo ton tinakatugaw. Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa, Jonah. Diya ko nadakdakamatkan ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di matla ang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakitanak laang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod a panagpapagayam tayo. Nukasta, saan mo nakagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak, gaputad di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mapantay dya balayda. Sarong karanta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaalamon asangon ni Annalyn, Jonah? Wen Alfred, diyak kayat amapan iti abroad, asaan kami pa'y amakapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balay da inton bigat. Wen Alfred, kinapudno na, kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim impaki ka maggaya mon, Annalyn. Di mo't inton umay abulan pa'y laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Kan maysa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Ha? Unyag paiso ah. Ay, Oh, apay ngagsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? talagamot ano mabalbalin, katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, kat adamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapal nga umadayo ka pay laeng. Manang, amumot ti makagapo, saan ka di? Sapay la kumata maawatan na. Di ka madalagan. Duwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala ah, sapay la kumangarod, tanasaya at agasat ti sangbayam ijay. Kanayon mo akid dawon ti panarabay ti apo, inton addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman ak unay iti panang supsuportamlat na kanyak akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid na pagababangak. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka di tirignam? Naggasat ka, pare. Taado ti mangipatpatagkan ka. Ngamsyak. Awan. Ne, apay anak ko nam dayta. Amokon ti amin, pare. Amokon. No apay as anak anayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak.
Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta. Maawatak mo't kindi, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklon na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gabutan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw ing tirik na kanyak. Ngam tirigat na. Saan akas ta tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. Adda dagiti bambanag aditi maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot tan, apara kan ni Annalyn. Manang Jonah, Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah, Oh, apay Lorraine, anya tinapasamak. Apay akas na matandanagan ka. Agsao ka kuma. kuha ngamin manang. Aggurigor ni tatang. Jak amo ti aramidak. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Jak ngamin amo ti aramidak, manang. Mabit lang, inta kitaan ni tatang. Ayun ay katadanag yun nga kabsat. Masit lagurigor da ito'y. Kasta unay ang titaran tayo. Dini ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panang ipatiglo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturog ang tatang. Sana bale, natumaryumutan dagiti agas yung. Madamdaman taw nanak. Sanak paimot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Saan pa'y nga rod tatang? Diyak matamuno kasano nga asitgak, kan kasaritak. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi namat inggagara tinagayat itinubyom. Mabutanag lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Amang ano maibawing kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di ka agpailuyos iti kasta ariknam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn.
Dayta ti kasayaatan, anak ko. Nadamag mo ka din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay jabalay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita da ija agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, ang mapan? Ura inton bigaten ah. Sana bali, awan serek gaputa Sabado. O, sige nga, Rod. Mapantay iji balay da Annalyn, intun bigat. Sigurado ka kadi akayat munti makisarita kini Annalyn ita. Wen Alfred, kinapudno na. Kailiw kumutan da iji agayam ko. Rumbang lang nga kapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimod a panagayat na kan ka. Amok ang maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbutangak idi. Amangan ngamin no. No maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sika ti inararapahap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Ala, intarotan. Itulod na kun iji balay. Tapno makaawid akon sakbay asumip ngat. Apay ading ko, saan ka kadiarom ka? Agpasyar ka kumamat tapno makarelax ka. Masadutak manang. Awan matanda giti sigod akakaduak. Di Gemma lang. Agpasyar ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Uwan manang, mapanak tulat ta. Agurnusak pa'y dito Nakagulgulong amin. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag, gapota makumikumak. Maawatak manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda ka doang agidalimanak. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita kan makadwa manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di kailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka una yan. Puray siya, friend. Kat ulit ak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launa yan, ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kat day tati pagyaman ako na Gaputan nakalipat ak idi adda ak ijay abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Huston day ta. Jonah, damagam man kit din. Ayan ti pasarabot akin kwa na. Ano? Apay nga ipadalan mo pala kanya. Talagang adda pasarabok ka na kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan. Ingkalaan nun. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga ang nakaragragsakak. Nalagaanan tiriknak ang makikalay sa ni Alfred.
Nang runa kat, naibaga ni Annalyn, anak kalipatan. Nasayaat nga rod no kasta manang. Awanan parikot, no bilang ta... Taan niya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kini manang mau, anak ko. Talaga saan pa'y tatang. Mabuti nak ngamin. Amangan nulapdan na kami. Anya ka din day nga ibagbagayo, tatang. Lorraine, ading ko. Mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak ka no ngamin amang ibagakan ka, nga addan nobyo na. Anya? Adan nobyom, ading ko? Saor ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry manang. Nagamakak ngamin. Nga ang mga nulapdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Angam agoray ka man. Asino ka di tinobyom? Kwa manang. Ni Diego, akabsat da manang Annalyn kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singpot ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak amismo kan ni Manong Diego dayta. Katpudno, friend. Awisem nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adtoy. Nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga no sa Anton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale. Italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo't affitted ti gown ko? Pun ka di. Mangan kalata. Gaputa uray lumukmag ka. Kat ay ayaten na kantulata ni Alfred. Ngam, apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat. Kan may sa, adan boyfriend ko. Ha? Umay kayon to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wan, pudno ti bagbagak. Iso nga umay kayon to inton kasangay ko tapno mayam amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Mamaminsan ton ti panangibagak. Inton kasangay ko. Maala, mangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, no kastati ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iji abroad? Saanan? Di na kon palubusan ti nobyok. Agkasar kami mat kanon. Anya? Amangan no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragragsakak. Diyak ni namnama nga agsubli ti sigod alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga main asaan arumbang agumura akan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo ni Lorraine akabsat ko. Wan mat. Iso arumbang laang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin kayon ton nga agkakapamilya. Manang, sa dino tinaggapam? Kan, anya dagita awit mo. Nagadumay. Napanak naggatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na ngamin inton bigat. Ay, uray siyak. Adamat isagot ko kankwana, manang. Ang magustuhan na nga ta. Patsyak akasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasayaat nga rod no kasta manang. Tapno sa anak mabainan kankwana. Sige Pag tumarak pa ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado ang maklaat dagiti gagayem mo, inton makita,
Kan maam-amu dati nobyom. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada, may papan itinobyo. Iyam amok tulatan inton bigat. Ala nga ruten Ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agriing inton bigat. Sige manang, mariknak matan ti bannog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas kay ti day taasuot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di ta banda. Happy birthday, Manang Annalyn. At iti sagot ko. Agyaman nak rin. Angam saan ka kuman nagtaktak pay. Naragsaka kon nga oray makita kayo la. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman nak, Gemma. Happy birthday, Annalyn. Ato'y matisagot ko kan ka. Agyaman nak. Uy, nagmayat matan ti isom ni Annalyn, Manong Ramil. Wan nga rod. Anya nga tano, armam man ang tigayam eh. Anya? Saanan, Gemma. Jakon kayat ti agdaton kan kwa na? Ha? Agtal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino ti kudot mo. At dan samat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman hak, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti day abanda. Annalyn, Oh, apaya kasta ti panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputa saan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanan ang masapul ang maamon na pay. Bay am asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. Adda nga min dagiti panag asaanan arumbang nga ibuksilan pay. No pay kasta, agyaman akan ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusi nga ayat ko ken ka. Gapot hakas jay ti rumbang. Naamiris ko, arumbang alipatag tiriknakan ka. Gapot sigurado nga ado ti maisakripisyo. Tinapatag kita, kat na urnusan ti amin. Umay kayon ay, jayan mi. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Kinablaawak lang ni Annalyn. O sige, intay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na. Wan ngagpaiso. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay pa'y nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rodan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kasladyak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil madlagayam tinubyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayim ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pa'y lang nga amok day ta. Ha? Anya? Talaga analaing ka nga agilamang iti sikreto, Alfred. Ngamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito'y beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mat ni tatang. Wan nga agpaiso. Dayjay na nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. Ada ko maibaga. Oh, anya date na. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan ang narakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simangbay apan nubo. Kat tisigod asaan apan nagkikinnaawatan idi. Nasulbar itan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapaulwan, Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.